National anthem, I took that. The Breathnach is the third year of the Páirc with the hÍde line. Ceannais is a Maigh Roscommon. You're very welcome to Dr. Hyde Park for Roscommon tonight to this the Electric Ireland Connacht GAA Football Minor Championship final between Maigh and Roscommon. The teams can be found in the centre pages of today's official match day programme, and there is no change to either team. The Roscommon team. In goal, number 1, Patrick Gaynor, Western Gales. Full back line, 2, Liam Finner and Castlereagh St. Kevin's. 3, Gordon Casey Ballinameen. 4, Colin Murray St. Kieran's. 5, Owen Collins St. Crohn's. 6, Keelan Kelly Pairc Pierce's. And 7, Declan Kennedy from Shannon Gales. Midfield, Darragh Bhavani, Kilmore, Cathal Enright, Elfin. Number 10, Joe McEwen, Kilmore. Number 11, Dara Curran, Castlereagh St. Kevin's.
and 12, Alan Conroy from St. Crone's. Full forward line, number 13, Stephen Ty from Strokestown, 14, Shane McGuinness from Clonagale, and 15, Dean Casey from Ballinamean. The Mayo team, in goal, number 1, Nathan Roddy from Ardnary Sarsfields. Full back line, 2, Conor Coggle, Brayfield. Number 3, Tom Hession from Eastern Gales, and number 4, Dahi Butler from the Neil. Half back line, number 5, David Hurley, Clare Morris. Number 6, Mark Noonan, Clare Morris. And number 7, Mark Sheeran, Lahardone McHales. Midfield, number 8, Josh Moyles from Crossmolina Deal Rovers. Number 9, Owen Loughney, Lacken Sarsfields. Half forward line, number 10, Harry McHale, Castlebar Mitchells. Number 11, Kobe McDonald, Crossmolina Deal Rovers. And number 12, Dylan Flynn, Crossmolina Deal Rovers. Number 13, Evan Walsh from Páirc Keelogs Kremlin. 14, Oisin Dean, Crossmolina Deal Rovers. And 15, Conor Moriarty from Ballahadreen. The referee for today's match is Christopher Ryan from Galway, and he's assisted by a standby referee Martin McGurr from Leitrim and Barry Judge from Sligo. Teams are reminded national anthem in 6 minutes. Gurmagov. Foreground, people whose cars are parked on the footpath at the cemetery, could you please move them? Guard a message, cars parked on the footpath at the cemetery, please remove them. Gurmagov.
Fáilteach go Craobh Peile Mionúr electric Crifa Ceannais chuige Chonnacht in den an baile Roscommon agus na champíní ratha Maigh. Seán stúa bailísteach an seo go stáid de híde agus is súil go mór leis gaibblin seo idir Roscommon agus Maigh le neart réalta mó ar a barc agus sin an corna bhééis le grochttal go bacht a neart réalta lumsa mus go Tráchtaire bheith Seán de Paor lumsa a gcór an chlufa mór seo agus donóid má cinnta me sé chuneasúil ar an sean chara bhíige agus sin pléile cuasaí Peile a gún de Maigh. Tus mó leis na fórne agus fuan Roscommon ar dús captí na fórne i gin bhid a séis na Cílan Kelly as Cumann Páirc mar Paor lá na parc a deir de bhaine agus cáil enráid anhagad sin sa bheachtas agus na tosaí sin an nátá na féidir den taction sin na deir chun ag anti bhid a híine ag dóigh fáte sin agus Dean Casey dáseoch ag anti i bhid a cúte chama. Gona champíní ratha Maigh ní an dofhí go bead is láidir sa bheachtas agus íseo agus Tom Hisin mar chapsaí na fórne mar lán cholaí an sinning anti i bhid trí ach stis na tosaí atá an taction roiinna ag lads Maigh agus an níos sin ag anti i bhid a híine Cóibh McDonald his trí a cúteag amsú go dtí seo sa bheachtas Craobh agus Oisín Dean mar lán tosach fearil play le cuasaí soccer. Mar sin, tóg me dorna bhíon agus an níos sin caithfirsteach an fel idir Roscommon agus Maigh. Slú bailísteach an seo agus mar rálaíb Seán de Paor lumsa mus go Tráchtaire an trúna seo. Seán is tógúil chuilegan ar rá go bhíad Maigh in an stáidir sin réitear Christopher Ryan as chun na gaiileh chuilegan rá gur Maigh an láid sa bheachtas seo. Siad a chéachna ar bhár an tábla a chuil siad steach an seo le brú ar Maigh sin. Stoilm go bhfuil níl cluife imlíacha le caiicí seach tá caint Maigh an idir Maigh seo le 3 bliana nuas a Cárthach ach dúchláin mór amach ri Roscommon a nacht. Dúchláin an feice me linn agus an chasnam dáidann seo ar chéil sa géadhóta agus Maigh búcach le sé faointe. Feice me linn úl siad ná an taicsin agus an tríú ceann as a chéile a ruachtal sa gríomh seo. Se David Hurley lána gur sellh na feileáil luga más a glufa agus sacú síos trún ámhór gona himráí seo Mark Sheehan agus sin tuir le sibh na feile go héasca agus cóchaftí na fórne Mark Núnach má chláirchail bhuiris 5-6 mar sin agus spás an tíomh seo ag Hurley as a goman céanna agus cumán na sí siar go dtí seo antáhata se an go choilna grímáil líor dúr amháin go háirid ag an íseo benéro go be choilna caiintlóbar scailneo fhí clufa mór agus socú síos sellh áil agus bhd dearfach hinna leis. Ja, bhfuil sin é agus is ihe an bhór go na himróí tá muthir an Páirc an seo seansa go Craobh Connacht Mionúr a ruachtáil an seo ach go Roscommon is stoilm go se táhachtach gan mór an scórna a dhéile go luthar sa chluife. Tá sé ceann dhéanann seo agus an chéadéireacht ag McDonald ach de kicksaíige tú fáilead ag Cóibh McDonald trí a cúd ag fáteige. Ja, agus fiú breanú ar an sin a Cárthach breanann se cosú leis an taithid Ciarán an sin an stíl céanna grúg aige ach níos táhachtaí an stíl céanna Peile aige an chumpordach ag an níróid. An ceann na cótealaí an seo ag Maigh agus ar mórna níos áir cheann a cuasaí Peile ag an am na Ciarán McDonald. Ja, fíor felladóid machsamach go BEO agus go chruiste de léana. Cé dhéana stearmad éad an pointe sin a fuirse naimhlach lí stoilm sa gluthe lechanis stoilm 2006 bhí an. Stáintí nach luúid mé ceann bhfuir se go na gaiide an am sin. A ní bhfuir sé mór an. Se le Cóibh ré leis an géad kicksaíar thugan. Mas an kickar chuig stíl das siimplí aige. Ach an cean sin imi ar chléigad ar fóraí
Yeah, agus fecin muid an sin David Heaney, tá sé lonnaithe ngáile I máile chlár na gaiileh ach ina bhainisteúr nó na chomhainisteúr le Tom Riley an BEO. And someone mentioned Tahi Vega to that Patrick Gaynor. That's Gail Neher. Soon as the Ros Comáin fada. Bert Ma along the far kick. It's took a shot. Conscience. Darren don't take his Evan Walsh shot to get. Agus Don Sharp on the shot. Take a score. Vegalon Tussach. Agus Ta. Goshin Dean. Ceannais go button a goal body. Aha. Tolki Gadastic Dean for you. Yeah, agus Nive Patrick Gaynor sauce the listen kick amach sin agus go leor béim san lá tá nniuban a chárach na kickan amach cévé dacab a grús tú agus is dói mar dúirt me drochús an sin ó híh na kickan amach go Ros Comáin. Sinna bhí geiste í na stoilam. Yeah, amach fáil Declan Kennedy. Agus is Ros Comáin gur sucúisteach. Shell of all dús. Agus Colin Murray. Cluiche Brogus. Conscience Don Sharp agus Paban sin. Agus Session Chig Dylan Flynn. Well, focus and fell. Ach, na Nero go cínta Connacht Ros Comáin go dtí seo. Agus bhfuil muonis nan Ceannais agus beidir brab a chomhainte sin. Seán Mark Noonan a chuú láid. Steach Fáile McDonald. Sin fríbú, bhaid níos ág Ros Comáin. Agus dtí má Colin Murray. Agus fear da slá teile. Sin kick-all ag Kern. Steach fáda le Casey. Strála Casey. Score on the amshoot. Agus Ros Comáin is again go agus í seo sa bachta seo. Siad muoin in sár Ros Comáin bucha tetra carta gon na gaileh. Oh, it's for shit cool. Can't you get asked Mark Way? Ní hogan se Mark. Agus Ros Comáin is a tóg gallan seo Kern. Agus siach fáda le Devani. Agus muo I could am brú ar ban sin a chárach. Can't shot Stach Joe Emil the Carnugget and Farnar Husses Gaichla Fish and a long tussach Shane McGuinness. Fosig was come on. Casa Teva Love Clay goes with Shinelli Timo Top and Tom Schnick Declan Kennedy. Shane McGuinness mar long tussach near Husses session again Kunya Wio Sigaichla Fish. Pasha Hish Ticht Stach agus Fosig Lifigus Bejays Diding soft Gamanish head tactic and near to Hurstachige agus Rusha the Bishop. But Chinné vi Shell of the Nero de Ros Comáin fat piece and chin ach Nero should the more on Dolchan Keen so do such it on kick past Father Stach and McGuinness. Fatig Devani East, a Hainigus Stephen Tig, at Ashton Devani. Agus Casey Kieran Lirchanal. Get out on Concha for Arsham Shastan. Agus is Bralish and Slua. Agus she shin Schulta on Kate score. Agus na side she mean Sharon Ceannais that Dean Casey Hasten Kate score amshu. Agus Sucker she's a Hadish Law Park Devani agus Enright Kama. Agus Devani Kish this snare. Yeah, Roche and Kickamach sin Godasach. Ros Comáin na tosaí agus special tadaran skillú le stoilam. Chonig muid McGinley leis an bhaidan faoi fiche agus tá Casey ach banis leis an bhaidan Mionúr. Agus Tiffin, should that Conor Coggle go WEO. Agus anna cilachil Ros Comáin a sí siar go dtí seo. Agus ní chura ein luchtar leis an méid a dintig WEO. Chonig tus rins go himnoí seo Seán og an Nora. Fui shablin a dig wak agus tú le telling aile. Yeah, we're talú ná nach bhfuil. Yeah, ach is stoilam go bhfuil muo an nunsaí an seo. I've the tea dig. Evan Walsh and Anachlan Concha Tassan. Tá sí sin éala aige an score fad. Mar sin Bert gan lína lán tusach é score all GAA. Yeah, Evan Walsh, he in the desk score I'll take a Swiss Gadisha a chárach agus rinne se gamáin seo bhí an ilin bhí se soch géir stoilam agus brúa chuid rinne se gamáin sin ach chuir tú ceistin sin yeah bhí go leor go na himráidí tá muid an Páirc seo bhí idir gimirte na gaile nura ach stoilam go ra 7 nó 8 gon grúpa seo edge Faniel Mionúr Ros Comáin an nura freisin so tá taithí sin acab. Yeah, taithí. Then I different old war. I'm sure Tom Eileen Chin kind of co-bonus story. Elle. So Mark Noonan. Because Logan Shadow fought take Noonan Gadi shot. Miles. Graham Reed that's into Casey. Chanan Concha out of Ash. Need to fought to Ash Hurley. Brother one is though ta fecalach ondáin nach go special to BEO tá dar an compordach ar an níróid chárach tá na bun skillan na acab tá dar 4 compordach ar an níróid. Concha Schulta go tasach fád le cagil febh achfaí. Is go BEO an íirecht am siún seo Hurley.
Is it Sauce? Roscommon Sauce see sheer. Gan ein den stig Mionúr Sidina Lanto section. Josh Miles. Dan Vran Harry McHale stachen chin gefader Sidina Lanto at Nyak Shamoran. Is Evan Walsh Sauce to T-Velgan Park. Roscommon Sauce Shamor Ninen Lewis in the Shagadi Shakan. Yeah, well, Chinné agus Luton on kick pass fad and Chin Chorach. Niekin would go Vinica san Lata Newvan. Agus Fisha Sunsach Chin freshen near a dinner one stoilum san Nina Lawn Tossach that there look Tarn Yimach. Well, Chanton cool, but a Tarn Yimach piece of shot. Agus Roscommon. A good chance. Ailey Mach on Bruges on press. And she clutched on Galore free. Agus a Lewis Nish shot. Ah, Gramwood Jenton Thompson. Dylan Flynn. Agus Brushang kick Ceannais Chama. The second Doki Cahill and right. Flynn is in the Gama. You're supposed to team sugar for Kib Moyo Godisha. Yeah, agus Caffar raw fresh and go on Páirc hain a chorach tasha on Trumpla tasha eraus fad Húil mit Trastan na Páirc Riven Cliff agus fear crotted fad. Check a hole in your fad. She's the own Collins, fairly via Bannon and Nora. Agus Spórt and check Casey. And Seán Dean. Glanwch and Keen. That was the beggar for Ha'oine. And non Spórt so for Ha'oine agus pass for Hyde foot to Kennedy. It's not going to Spórt. It was come on sheer Einschitz. Agus enright a hain for Vulan Tussach Wio Sheen Dean. Godvog a Craobh. It's not to be Roscommon, Sagonial, TV1. My friend should Sagonial Kinnat as possible. Shinliro is interstep to Casey, but she fought again. Because she fought again. Which on score, I'm sure. Finish Lantos McGuinness. Craobh and Keen. Which on the like yet on a score and shot. Because a Macharish, because Peter Kert up and score, but a kick Shane McGuinness. Yeah, we hands up a cool and chin of where Shelever and Yeroid, a guard Casey and Chinach on Glushach Shinavig Roscommon. Be there Sagunia, Honig Shedamach, Agus and Chin on kick father stach. Takinol, Tamadefekal, Galore, Kinol, Stoi Tactiki and Shaw a Horach, and he will Fels and Lot on Yovan. A shin kick all in Derek Kern, Stachfather Kennedy, and Garsashi, Nihasa, after 2 years of Fekian, you can't see Unsigadisha at Roscommon. Denumad, agus in see Keen Tussi a kick father ma. Yeah, agus a gumprad lem we o. Ta Roscommon a goosad. Agus stoilam gul begani ni smooth boss na Tussi a ta Roscommon fekin with Casey and just chansker a hands a gehin. Ach brani in Roscommon don cherach ein oer a vi an Nero Jacobs na Tussi. Yeah, but James Dragon sauce ma listen tooth shot. Kegla Moyo Keen la Cooley Nuan. It's going on the chance is Derek Kern. Do you score it to get a crow chance in the shot. Should have fired that slot. McDonald. Agus didn't take a mass in there and Chinnig on Collins. Yeah, 4 gramos in there and Chin. Ach, Rodella Tassunsach, Stoilam, Maigh agus the Gunsi, Neil more on Lewis na Hunsi attack up. From Moriarty, Kasheshal Shear is it east. Fired that slot, Derek Kern. Shana Hullerty in the slash game all there. Trying to make Ganzach block Colintach. I was actually in the shot in a Lungfoot block clear. And block Skillintach, East your father, Stachas on Lantos out to the mark all, Jet to go hall and like Shane McGuinness. Agus a Moti of the you minute is Jafekian, after Jafeki knocked down, Agus Tosha go. Yeah, Tosha Gaibro now on Mark Contosig of Inchin Afekin with on D Halvu and Chin Arena Dara Kern, Agus a Neroid father could Stachig McGuinness on foul of Ian shot, no on Mark Contosig of Ian. Captain got foul, hook Shaffieda, Martin Yehem McGuinness a hocus at Shadara Kern hocus at Martian. Kicks here. Agus, well, basically, Toranisar Shinga Roscommon. Agus Turisha showed Desh go Roscommon Mata she the gear Bruce Suicide Kickamach Maigh. Comes with that Kern and then Hate score I'm sure Ha'oine. Agus in Conshin, a Casa, Agus Lash a Hain Sauslish, Agus in Dara Count Fotsit, Egg Roscommon was in the Fornia, a whole score, Agus Lochtan to Otul, Sostigma. Yeah, agus Brown with Curran and Chin Browning Chan August Stoi Lumsa Hork, which I saw Hoga here being Ella Freshen. Anog to know it's Anisha, Imnori Ananog, Imnori Lon Talun, Agus O'Coach War up to the Kobe McDonald. Kale, Banna kick it down, you thought Imnori Wio, Kale Nish, Snarts.
Tá fear leis Seán is Roscommon agus Cluiche Roscommon cosint go maith Energy tá a bhulchan cín go minic agus enráid an eiceil an verstal Páirc Cluiche le Roscommon slashing das Casey inis Roscommon na duine go maith anseo Seán McKeown tá go das Casey Dean in drá eile kicks here ag atá déta cool van Jacob Stephen Teig sábhail dite a riail buntaiste Harís Lewis account. Lewis pronunciation. Agus fear skill. Ma bhreanin muid an seo fecin muid gohfuil sé géar an dhéar de freiba ach le bheith féráte go taíonn sin bhín ceart aige an kick hóige mar bhí aige gur an buntáiste aige ach mar dúirt me Roscommon ag breanú fear gáinséireach éonúir a bhín siad a gunsaí. Is tú me dig, Seán Roscommon bhulchan cín go chéadúir. Agus ferchas na riomhach. Crean agus Peile Fátige. Agus drárachaí ag 3 agus 5. Yeah, by Daignan, James Daignan, by Seán mar dúirtú by sé sásta an 3 blian as a chéile go bhín na bhainisteoid an Mionúr Roscommon. Agus tá Maigh gur an chríomh se rota an 3 blian as a chéile chama. Agus neart. Na tarlú fós is a muid agus can scríbe. Maigh fós máil agus tuair lo sead na Peile beidir go luas faoi seo agus Hurley. Bhreanan se tíbhile tá spásan. Sin tenta lán tosach, sin sin Dean. Sin ceann deas a spás a chosin tinta agus cosin tinta agus ag gibh a seach lís Declan Kennedy tá se cholat go dtí seo agus bhreatha cheann momentum agus le takeíocht áitiúnis Tigan siad gohfuil anseanta Roscommon go sé tús má bheith agus go siad go maith. Agus rud eile chorach Cluiche dimir Maigh na bouty srathag an chríomh a Connacht búna éas go bhí Jacob agus más Cluiche gar a bheith an seo ní bheith taithí sin Jacob deile lei sin a gumprad le Roscommon. Roscommon a rú an Cluiche leachan se goin na gaiileh tapte aspáile agus iad gimmar samála nocht. Agus Gaynor tenta go deas ag Patrick Gaynor. Cosú le Conor Carroll a bhíonn sa gimmar go na síonseir a Roscommon. Airíonn se go deas sin agus tá Roscommon gimmar pell all-in shot a riail na buntaiste go níd a réitir. Agus ón Collins fáil bullin sin nach an dáróirt. Ach an funne bit ag Roscommon go dtí seo ceann an eicealach agus ón Collins a híomháin Kennedy a tíomhile go sé le fád a gobar as lámh chéile. Tá agus tuigann siad an córas a takeab tá ar fear chumpórdach i gimmart an córas takeab neart ag titim siar a bháin beidir burt fan to thuas agus go ar an bhrihann saí an sin agus croithinn siad na deisinaí an seo. Is Dara Flynn a fáil Cárta buí agus mai heap go bhfuir an réitir chun roiin beidir cóirle an muir tíomhlíne. An fel tuí bhaid agus an sin tháinig Flynn isteach. Agus Cárta buí agus amachchan ilinn beidir beganí níos airde déach beidir dá heile bhéir an Gárta. Agus muir tíomhlíne ceann se bult deas fád le Conroy. Ní le Conroy sin chuneal agus beidir is goil seanta Maigh agus David Hurley anna ceach go dtí seo níos spás tíbhile ag Maigh an kick pass. Seas a gáineach Ross a touch banner fan Roscommon an bhirte go bulla fiéile deas a sinna ceach an ha. Well Peile tradiisiúnta a glís mu dead ach súntasach an sin agus bháil se go le níróid bertar Roscommon i go le numíoch leis. Michael mar sin agus sin ná beidir tá Maigh neart sellbhacab. Féchaid an méid as Roscommon atá tití siar. Níl mór an spás sin sin. Agus go legan muint imnoirí Maigh tíhír go léireads. Tá cháúí fáteacab. Ní siad a breanna chudáin séchas atá Roscommon agus pictar a gún sin go méid imnoirí tagras Maigh ina leathain. Agus si a Mark Sheeran. Agus Flynn for Cárta buí. Leis gan éon Lewis a funineh agus goidirn atá fáil neart cool sa bheachtas go dtí seo. Is beidir go spás an seo ag Flynn. Chuirtú cún agus éis tí heilh dinta agus í fáte leis ag Dara Kern agus an kick pass all in Kern. Fáteige. Deas go Roscommon tá sé dul chun cín.
Conscion kick Sigurd to Needs Rater and Casey. Agus Dara agus Dean of Vertigo. Forcing him up like Hale. Agus like Gleatha should have scored and Trevach she glowed their fad. Will she Harrens last on Neil. A Vertigo. Kern agus Casey. Huffekelach Casey. Be careful to get her free. Your culture more on. Yeah, well, on Cluiche the Biakab and Chin. Vi she got ard Hyde on and Chin. Agus on stoi on Stile Takab now. Morawul and kick pass father. Morawul should double Tashini in a cashid pass Gar live a Hortach. Tother Stoilum will should fear Humpordach for Hyde Roscommon. Yeah, on Collins Dinagama a lot Parkish and Sarah Breathnach will Hish. A major Hurra Chlorn score Gadisha Finneran. Shin Fargo low last off week. Alan Conroy. Casa Dassin Chiniga. Collins in the Gama. Stach through Casey. Casey's a Gonya Lilla. This pass. Well, Visa. We should have better. We should Gary in that. Hafatig Muyo and Lockney. Nish from Muyo and Horbensi. Ranch from Keen. In no Irish. Roscommon here in Chin. There's been one row egg fair Muyo. Not David Hurley. Casa Shear. And that can live at a kid Gadir to Muyo Gary and them. Neil in the fantasy. From him near the fat team put along a park because few one and show. You didn't row cup. Yeah, ni lane the kapos and yin on Tostach line Nero father a kick a ach freshen on dinner go will shelf the Nero de egg as Muyo ni more on takecht egg stoilam Mardur to tan the himlody thief hero. Yeah, I should count with Josh Miles. So I can check with Muyo near Shelvacup. The knock of a half score because Roscommon well it's keen to go. A number of balls didn't take the punish shift. I can't give Ranch a cheer at Gale Cliffish. Ach, Mardur me near a Cliffacup le Kaikish. Conscious Don Shernish. It's a score of a shot. Moriarty. I will Shanani all ta. Angus in Hyde upon a good pass. It's not for Lean Long Tossach. Angus Moriarty full and score. Yeah, Angus no the Harlin Shabarshin Brandin Che Shimply. Over the 3 day Gunchin Walsh Gruchter and Yerod pass live go Moriarty had in Trasnon. Score on Dinner Shanagolina Lontos of Walsh Dean and Moriarty. Kick all in a highlights it. Like Mikhail. Because basic momentum Ari Gavegan. Agus Bosig Muyonish. Walsh. Irish stuff for Moriarty. Agus take off Muyo. Score Amshun shot. Agus McDonald. Agus Harren Sasnon. Kate score 40 on Yimmerts. Yeah, Rinne Shagaman Chin Vignart Brew or Hyde. Ach pass das stach and Chin go Moriarty pass and Chin go Kobe agus Rinne Shagaman Chin mar few near down the Chassos car on the posty vi sega car rushid. Yeah, want to just the DNA get on the hul. Mention agus kick him off father east. Concha Grute Muyogus. Raha go vegan gonish Muyonish sauce lo pain. A Chlorn score. She means we didn't take Roscommon. He's ficking them it. Production Dean, it is the father no shot. McDonald is it. A Grute, Kennedy. That's good on the shun on yet. Because we true team pulled in Chin to the kickalu on Nero Justach. The new one Suas against Bert to fight in the Blishachi. Because Simon Gucha, Imi Schnach Marlon Tassach against the Falfish down, Kobe McDonald. John McKeown, Gotha kicks here. Neiman Mashenings. Harrog members come and sauce to Casey. Fought again. Because Bully Bug fought to Gahma. Kuhn Asher Casey. Sheffield Rue. Crunch as boss for him, but she took glow to her score. Ach, Nive Seán. I mean, Clay and Thompson Dean Casey. Yeah, Rinne Shagaman Chin on Deshin or Crohu Rohain. We true no car team pulled agus Craobh Gonero agus Beganin Cushiach agus. Yeah, Horshas Boston night, Cream among Minor Mordach. Agus Cliffy Canis Rugger line block clear to die El Kilchonye a Caro Treasure here. Agus Fish of Bill Reap Mordach. Clear Boca Haloch Garman, agus Kilchonye Boca Gargada. Agus Anoi, Fichian Chat in a commerce pill the girl to the Bill is killing the Martra. Fichi Car, and Cliffy Liachan and Sheensher. Dochan Bill and shot Edaduna from Darla. Agus Cliffy Canish on Leichama, Delun, going to the Shaftini, Ismo Gorsi Pellet. It's the canter girl at the Bill at GG Cad.
Ach, 8 na fácaí, cúlí nuán. Ne feici ach 6 scór, Chonnacht. An hanimhach mar godí sem mar chlufa. Ja, tá is stoilm goil an caiideán ó híh an scéil agus na tacticí go sé an ordan seo. Cala marina spás aige, Chulchan Cín. Ascéim das agus béis churne mar colúis faoi. Agus fátir asig, muón seo. Agus Hagil. Cluiche céim beidir tóci aige. Mr. Verine. Breathnach sa meallach, sé sásta go má. An fear na gaiileh. Se sin dína héine agus McDonald éis áú. Ja, agus ifid a sé an sin Keelan Kelly ag marcáil is stoil an McDonald ach cosantáid eile gúnaí gar ró freisin. Ceann ruí tá Ros Comáin go má agus Dara chun go leor dína caintead ina seachta gur an imnoach. Tá sé go más an amú chumá agus a cabrún sin. Evan Walsh, scór bháin fátige. Fáchtla cúna. Sin fáteach ríist, muíoga leis. Gin Seán bailach, sin fáteach agus beidir spás an seoig Hurley. Sheer Heinz Hurley. And Conor Coggle. Agus the Cluiche broga pass das. Níos mú luas non sí seoig muío. Tá sé chun cín. Núna na hain. Ríist Maigh. Ja, tá sé ag lorg Paor na go hais éigin. Is ook gehad bheith tóisteach úintí tú fuineh chudán chumá. Agus blocal ínta tinta. Agus a fáte ríiste Dara Kern. Chan blocal. Síntar an sciile a cheán. Ní minic eice mud níos múa. Ní eicean agus bhí bert ag ggéire an níróid a bhlaáil an sin. Ach catú bheith cróga chun níróid a bhlaáil. Bheith cróga sna kick pass na bhí sé sin cróga. Tam sé John McKeown a Hyde leis. Líon Finneran. Is tá spás aige. Agus bula sé sin ceann fada. Ceann seo dá séireach. Agus bhfuil bris a grúte. Fáteag McGuinness. McGuinness pass níor bhí sé beganí to here. Galan Conroy ach seol an session agus tána fórne chó scór. Conroy leis sin scór ach McGuinness leis a bas. Ja, agus mar a dúrmuid an sean stíl tradiisiún tan níróid hosta sé ó bhlaáil an seo ach McGuinness grú sé níróid fada Páirc go Conroy head an trasnán tá sé go deas a sin eiceáil. Agus an kick amach tócaí agus fáteag Ros Comáin. Agus go sicceolach be sé sásta bheith leis be bhrála bolisteach ag na seomí feisiid le ham a cúlín máach an cín ach be sé an sásta se mar choláin na cainte bhío agus an fud an ítach bhíacob. Níl sin éasca gan níos ach neidir an. Níl sinné náid an dearmad ghfuil forhór na leid seo 16 bliana 10 agus Idir scoilinne? Agus iad fós ar scoil agus bíonn siad ar na fónanna agus fecinn siad na rudaí seo bíonn siad ag léamh fúlpain. Siad Owen Collins. Chulchan Cín agus himraí óga réile taisteach le ham a chumá. Beagrí níos óga na himraí táin. Siad Dean Casey. Pass a Sara Casey to Vanny. Agus bhfuil percussion tá agus kick sé grúteach dar de Vanny. Tuki skipaí. Casey ríist tá. Chlíonn se boga an áhá. Agus síontá beaga ag Ros Comáin an sin. Ja, bhfuil sin agus stoilm gúil James Daignan ag fórgart ar an níróid a thuirt nó a chuir tras nó go dtíon taobhile áite bhfuil stoilm Declan Kennedy Le Seán serve, yeah, tá sé níhí sé fósta. An cool body, Patrick Kaner. agus Conroy. Fáte Kennedy fiad. Agus was cumna cúneal leathan. An Conroy, nína ceann Crean. Costan fáte de muón tam sin. Agus a fáteag Mark Noonan a hain faoi brú. Ja, bhfuil sin rud eile is an lá tá nniuh an tosaí sa sean síl ní bheith chuirteach beidir scór na áil ach inis caithe tosaíthe a bheith an scór na áil ach freisin a bheith an a bheith go más ag ramú agus brú chuir ar cosantóirí rud a rinne McGuinness an sin. Ja, cos an dáhráid astal agus McDonald den another chrún sin tu le sibh na peile sin pass das inis agus tíbal go fácha an spása muo go minic. Ríist sib na méid imráí teag muo in le hain. Tá sé tú chance go Ros Comáin.
chance Maigh and Keane. Harry McHale. Níl chance Maigh isteach sa dí sin le spás ar Craobh Peile. Níl agus tá 3 ar 10 tití siar ag Roscommon. Ach níl istín sin ach stoilm seachtar as BEO. Agus Evan Walsh sí still a Seán. It on the car don't get. Should not to talk him Maigh fecinn sin is golan. Méid cup tá Idirlína Carcúig Seaca Cúig. Roscommon sásta scíile low. Which ná bearna, which ná score am shoot. Chadig muid for an sin se Roscommon chuineal sef na fella na blochlín an Nora. Maigh is in a vertin shot agus McDonald. Stiel kickle achos na die hat na Cluiche. Oh yeah, agus on chuir richin se freisin. Cosúil in a head. Evan Walsh gut kick séir in sin. Agus Roscommon tíach le sin lá chúlaí. Na Gordon Casey Zahra Dean. Agus is stoil an goméidir go bin an chéad kick séir tá géalteag Roscommon tá disciplín atáca tá sé fíormhá. Agus tú árá na Seán, ní cuimhin mór nach nach tú is ficheach. McDonald. Nícha second fácaí. McDonald builte go hard, go ré agus Harrans Nastan. Ceann an Immert, ceann ó kick séir agus bé. A iad is sásta sin gan sin agus cor cinnach, scór cinnach ag déann chéad lein seo. Agus Maigh mi cúrínháach an Keane. Agus Patrick Gaynor. Gar. Conor Murray. Agus Kennedy anna Don Sheriff Patrick Johnson Gaynor. Patrick Gaynor wallan sin mar vísa go chonig se na gantachaí las agus dearg go tíocht na chufa. An sin níránach árlach amach sé árlach an taobh bheith cúla stoil am géalteag Roscommon. Ja, bhí osnaí tusa lech féchanna. Ach tá sellbach go fós. Stoil am gúil began í Maigh Roscommon a bheith puinte siar stoil am ag a tráseo agus stoi marial gur an chéide kick sin a bhí fórí lacab go bin an diftíocht. Ja, be sé tásta ní an fao sin. Cúpla botún agus éach tearg bheith leis cín finnar an kickail sin dhéir sin. Agus, well, riil sin feici aon na cúpla seachtain. Chuinn tún seirbh na dhéiride. Nu ma doan en gaan put gortie. Le kick schnas am wogen toen een fel nun slitter. Kick hier tanagus. Craobh McDonald. Eén de vi brenn on the Cluiche shot. Tá se ná na kick na show wolle. Síntaach an skille ag an ish. Agus go specialte stoil am on tala hatú bheith fear láidir le hin na kick na show hoigal. Si sa fada, ni si creenach, beidir nach si. Sa creen gar BEO agus tá se fatig fair BEO. Tá exam dit an sin. Ag dar Devani. Agus Cian Kelly nach an méid sin feici is sell na fellach be se hain. Sásta. Is bhfuil Roscommon siach a second a cup an score am siú. Collins in ish. Agus a ghol tíleis tá Ceann fátige. Casey. Cá sé tour free score a Lloyd. Casey slucky Birchin an. Gnamu agus an chusaigh Maigh. Agus fáte fiad ag Roscommon. Which had another cinn daibre seo. Tá feartíh still a Seán. Sin a Joe McKeown. McKeown amach, which he sin creen, tá sí sin glóte. Oh, leid go score. Agus he fáte Stephen Toy. Ja, is stoil an go bin score an Cluiche soas go dtí se. Maigh an glúiseach David a híanach, Maigh an kick freisin. An cinál an skill a bhí sa glúiseach sin, bhí passan a láimhe agus an scór sin fíorthábhachtach go Roscommon ó híb sicólaíocht freisin. Ja, bhí sé glóte fad mar sin. Bheith sé dáir fan an baiste sásta go maid James Duggan sin isteach ach lach banisteachta BEO. Feici siad úr ná tógáil a méid. A fuil áid tá na fórne chóscór mar hosamid Roscommon 9-5, BEO 9-5.
Bram de Ash could go more Fuente a Gade Lagus, PC Annelish Seán agus Dói Roscommon Bishop Sauce to Gama agus an Ekelach on size more immer talk up. Yeah, tá der fear agrithe chárach ach go specialte nar tá siad a gunsaí ní le nachtas urban an níróid fada seo úsáid fecin mu níróid fada steach go McGuinness an segus crohín se scór an sin ach fecin mu ríist in seohé agus tá sé fear éfachtach níl muo a gúsáid a seo mórán a gomrád le Roscommon ach mar dúirmid sa chluife is rud a chunig muid go minic blianta fadóchain ach tá sé ag aibriú go Roscommon ach is dói go méid plánig BEO ó sin sa darna le. Yeah, tá sé gaibriú so nach le méid an scórnaí fáta go stoi an tíhelegan sconsa a bhádart go BEO tá siad an hééis cúpla scór amsú ó as níos fuide amach Tom Bruce an urban níl an ráach up tíbiste. Ja, bhfuil sin é mar tá go leor imiróí as Roscommon tá idir tití siar agus níl mór an spás a Seán ach fecin muid an scór seo a fuid is dóil am Moriarty an sin ach stoi díróid fada go leisteach an sin ach agus deibre an sin so sin rud a bhreanos David Heaney ag le hamas dóil am ach náidir dermad ní a clufeig muo le caiiciis agus is dóil am búid fós ag cinál ag tíochttasteach an glyfach sin is dói an scór sár a fuid BEO sa Géad le Kobe MacDonald an sin an chrín. Ja, an scór fad mar sin. Na fáine a chóscór ag le hama dar a churn le ráscór chá kick sir Dean Casey and Conroy Stephen Tigers can glót sa sulra le hamain. Agus tíbele was scórnaí ag lína lán tosach ar fad ag Walsh Dean agus Moriarty agus Kobe MacDonald le chóscór mar sin. Ag le hama tá na fáine chóscór Roscommon 9-2 BEO 9-2.
Sha Fotash agus an score le hammer Ros Comáin ná de cúig BEO ná de cúig an táta in duna fórne seo gobar hob sa géad le agus musúla tar le chama sa bhí an chéad le agus dar Carn agus Cóp McDonald le rá scór an duine. Chadon ná dermar BEO fiche bhé cad a lúna hot hog corca te Paor agus á clia i bháilí Cluiche Ceannais fí scór bliana agus de sin críp sinseir omán a limneach do lága gaile ab clia agus cilchonne a gunnin Roscommon. Agus gríb amana Mionúr electric iron zalún chama blocklí a chonne gaile pat lága corca Roscommon agus gríb amana fí fiche bí an dún agus Roscommon. Agus chafána sin fés CLG Roscommon na BEO or dwacha agus deire sin mrád Mionúr agus gríb sinseir Peile dúnaáil idir tíorón agus ná dermad cuairtí líad láh a chama. Sin dáidir muid a Páirc. Christopher Ryan fá fí réid. Agus arú dinta ag BEO. Conor Moriarty hééis an fár cágal. Agus Andrew Quinn as gcuil BEO takeísteach. Sin BEO hééis arú dhéanana. Dhéanana sé deachfud feice mar linn. Agus Mac Sheeran sef na Peile sé simúla mé BEO in áhar siid chorus me chef nua cobh Andrew Quinn is isteach ná Conor Moriarty. Bhí hééis scór am siú. Agus hí seán chosint in the Chinnig Liam Finner nach Fotash. Hege Ferg an Anzíomh fiche Quinn. Over chuig Alan Conroy agus Kennedy. Clufa Maimini Kennedy go dí seo. Well, chance go daignan ag rá le fudan Roscommon ag lehama an stedim a chrochoch BEO a beidir ag tús an dar na lean seo. Má tá sé dábalta maireachtáil tríd sin. Go mé seans bhacha beidir an Cluiche seo ruchtál. Ja, cínte, agus sé gimar gomá. Hard Collins agus Kennedy. Collins, íle ceann sin Crean. We must have mullig le hama. Ach, manúil tú Crean, sin an átán dáinseir. Chanís drogel am BEO beidir an seileh a bhóga sciúpaí. Flynn for Cárthach buí a géad le. McDonald. Se an ás beidir go BEO gur gomach se fá Rians gan seileh. Ríist tóiste agus ríist ceistú mar de garú bhfuir sa dáile. Cadí se níl? Ja, breaníonn se mar a chéile ach ná díon dearmad bhil an níráidir seo a stoilm ag Hurley. Tá David agus béach an pass níos lóid go mar seantaige. Se a Flynn, ceann sin sú san éir. Ach beit mar sí contuirteach má lá choúlaí am lise. Fáte se Quinn. Anna díghal siar, dinta go Maigh bhfuil dána lá choúlaí agus dinta go Maigh lantas lá choúlaí ar phléid sin ón Collins. Agus a sin néite Collins. Bula fáte aige, kicks a gúte, aidín sin na hása. Agus fáte se caithal leanráid agus momentum sin. Ja, agus fíor chosan dinta ag Roscommon. Fáte Conroy, which had not cleared to le scornish. Agus tá spás an tíim seo ag McKeown mecinn se that. Níecinn Derek Kerna. Níor agus Pravan seo céisiach. Dyn check a baf roig chuile. Cante Bert Grimnory. BEO vín to play le cursí sacra. Roscommon Comáin sin se that. Keelan Kelly captain the fórne. Sin ceann Daz McGuinness. Markínta grúting níor hóse. McGuinness a casa blocálínta. Sin blocálínta ar fád. Roscommon. Kern. Tógann second to one. Agus cuireann Sharon Dazson. Paiste immer ínta an dóthaí bheán a chéachnaí Kern a ríist. Ja, agus a ríist an kick fadaisteach go McGuinness in sin agus bhí íonarm nar thug sé an Mark Chontasig in sin nach nuair an Derek Kern an níróid ní nach rud amháin a rínta aige an kitóg sin úsáid agus sin tús má gur Roscommon ó híhann sicólaíocht de sa dar na lean seo. Agus a chuoich an go thug sé second. Bhreachtú nach réon bhrúid, mí se go deas ré is léagur sé sin go air tá compórteach. Ja, bhfuil sin agus deirtar sin faoin na himneoirí is fearr go bhfuil siad ábalt an spás sin a chrothú Craobh Peile agus go mneanín chulrad breá éasca. Spás crothaí ag Roscommon ar chláir an scór. Agus it ceanháin chun cín. Agus íst eistú seileh Kennedy gur amach Quinn. An eice le cáin sé isteach. Nó láidir. Seileh cáinteige. Agus an duine atá chuid an brúin sin Kern in ríist. Gunsaí nóméid amháin agus cosint an nóméid eile. Fantastic McDonald.
Stach fadale. Oshin Dean. Shin score glóta. Ros Comáin Dean is an dara ceann. Bhí mar cainte imreoirí soccer, iminn session soccer. Ach tá Seán an fella immer Chomag is an score. Yeah, scored deas an sin agus bhí me díreach an arán sin bachor go cóbí pas láimh thuirtó ach bhí saige céir a bhí bunaige ach scored deas an sin ó Dean agus an scór sin ag tastal ó BEO. Lua tú momentum an sin chorach. Yeah, agus one, two smiles, good dáile. Agus sló brát a bhí stach an seo. Or to híde fan sultas. Ceann sin dáin sé tenta go maig fear Ros Comáin agus fáilte Ash ag enráit. Versla Páirc go maig Ros Comáin. Enráit ag Casey. Tuair session faoi tá sí ardach tá sí sin glóte. Casey lena chólín. Peide fáilte agus scóraí tuach go tubas go tréan. Fear scoring sin agus rinne enráit an bhain sin an níróid a thuirt suas na Páirc sin nach scored in sconsin ag Casey an dar na puinte fáilte agus a Cluiche seo. Agus an tríú ceanna sa chéile an dóibh is a gitug, deas ag ceilechán. Ja, sin agus sin rud eile deirtar faoi lads le gur imreoirí alaíonta na lads a bhíonn sa kickáil leis a gitug, níor cheid me sin a riamh. Níor heasta sí wet, a sí fáilte ag dína seo an lán tosach. Agus hanahéin tá bhain smó brú agus fuinneamh ag lads BEO agus hanahéin tá difriúil tríon ag an tonadaí Quinn ach nína ceann sin críneach tógadh sé kick sír. Tá sé difriúil tína. Tá san chéad cúpla nóiméad sa darna lean seo fear mór stoi beag an íon láidreacht níach sé múdaíomh. Agus Evan Walsh a thugus in ceann seo chunig muid McDonald kickáil ceann gan talas a géile. Agus beag an íon brú leis an gic seo stoilm. Agus muid a tar an tunnel sé nóiméad. Action fé Kisna Gordon Casey dro leis a fuí scórbh an Dean. Seo that Walsh ceann sin éad na fríd ar an sasna nach í dinta go deas aige. Agus sin Peide fáilte go héin. Agus a rís leis an kitóg stoilm. Ja, chéir cín. Agus bit nach méid an scóirne sa géadle ach tá neart scóirní sa dáile. Agus bhratha a chárach cebi cen idan a dhéfas an chéad cúl gur beidir cúl cinúnach a bheithán. Agus sinna fud Ros Comáin tá scartí gúine na gaiileh nach ha? But sin for siad rá cúl díreach ribh lehamach tugann sé cinál oxygen rit. Tugann go háide go níos seo. Fiúan beidir fud in an ráchúí chun cín enráid a ríis níos tá seanta go agus Kern. Kern ag cimach leis tá ceann tíh leis fáilte tá Casey tíhiste ó tá ceann sin ceár. Agus an pass póiste go hit shades in dástúil tam sin. Is dóilm gur sé go le haid kick cínte ach gur bhráise ibir a seachtain sin Mark Sheeran ar a ghólainn is dóilm. Ach seans cur mú seans tábhachtach go Ros Comáin. Casey i gimpiad in níor dá ní bhuair sé. Seans ag BEO is chruch an cín agus beidir scóráil. Agus bhád ní tá sé feicealach a ceann agus muidir seo trúr tíbiste go lína lán tosach na sé BEO agus tá sé sinna crothú bhád níos mú spáis agus luasthop. But sin agus tá spreachach a banis an níor dí kickáil isteach. Mark Sheeran is. Agus Dean. Sin tíocht amach. Bhád ní sé BEO is agus maidir Seán spreachach a tíbiste. Dylan Flynn. 7-7. Cúige bhíanana le hama. Josh Miles, ceann sin tuí Rob agus fáilte Gavin Conroy agus níos cáil enráid a ríist feicealach. Tá deas a Kern an sé isteach go lár buil agus siad a Casey Gordon a ggéireach chuir isteach fada ach nína ceann sin crín. Agus ní tá sin feici go raibh vinnic an kick nach bhfuil crín a go isteach go McGuinness. Agus Gordon Casey bhfuil sé duna bhealach siar mar lá cholaí. Seo lechuí lá BEO Mark Noonan. Agus an fearn lá Páirc ón Maigh. Chéad ón club sin ón 9-8 vinna vinnar. Sintach necht aan heen, maar ze een keer een beetje gezicht doen. En de leid.
Buin Chonnachta, Craobh MacDonald. Chéadú chunig muid a ghoil leis an léir de ghoil a shelf ní léir de leis agus Ja, tá fear chumas ag cínte agus dói ó híh Ros Comáin ní siad a ggéir aon spás ó thuairt ró, mar má thugann siad spás go déanana sé scris agus sin an spruc. Ceann se fada tá sí sin ítach, bhí sé sin chuige slát ar a bhéid am béis níos mó MacDonald. Cosú le slát nó le íran beidir idir dó galf an kick sin. Fear. Níos na bhucha dair a beidir chat seo. Ó siad ná cool a chrothú níl, scór isca agus Mionúr. Is an dá scór agus Craobh MacDonald leis a kick sér ó sin dín in the trío chúlín. Peile tucaí wób ó kicking amach ó Ros Comáin na hain tú gearn tamar fád sin dá an searháin leis. Ja, bhfuil sin cínteach bhí lehansa BEO ar cool an sin agus dói go nearna dín an rud ceart an sin. Chéadú gur BEO mí chá chúlích an cín bhfuil feagra ag Ros Comáin. Beché sin ag BEO agus tá. Carna ríist go crua. Agus kick sé grúte agus zéitach leis an bheith cúnach. Ja, bhfuil rud amháin faoi Ros Comáin ní thiúir siad suas ar chuide be chunig muid an faidan faoi fithe gluthe Ceannais Connacht na bhíidir gáfainte síos ag lethama tá an spirit sa chunda seo tá siad a gimmart amárach i gcuine bhlá clia i barcin chrócaig sa cluiche sínsir. Joe McGuinness a bhiste aige a cosantráide ag BEO agus ag lán chulaí caftí na fórne. Tom Hession, you made an ficky and roll. Hession, they Hession again on corner of Rocha. Score a Tassaurus, come on. It's one of the TF Source. He's testing Funyev. Jenna McCarthy's Darla, Muyo Keen La Rochulin. She can't dance the Spórt Mark Sheeran. She for second to Queen with Quinn. Andrew Upusi the Lodgert. Muchanan and Conch and a Kyolo, Tasha, Shinapago, Shistahi Lahama, Agus Tatsi, Hulin in the Fornish. Yeah, fear score and chin egg Quinn and chin, Agus Dusachan Lodger, Shin, a Luma, couple of Luma, the Hanan score, Shin, a Hogal. Seán McDonald, Staff found Nachra Fog, Segay Cluffe, go Roscommon, Takirash on Maronadi, Agus Joe McKeown, Fog of Fort Nimra. Seán McDonald. Gertie Gachéad Cluiche. Tráchtaire. Brúna se le báiste Ros Comáin, James Duignan, Wilchid Nan, momentum arú, trí faointe in na fórne. Agus brab na súl tá Muois Ceannais hógal ar gluife seo. Fádan sé Gainer. Ja, Carní. Na biseach inis a cheann siad Muo a rotal. Ja, bhfuil sin agus momenta blóbach MacDonald an sin tá héisteach isteach go Ros Comáin is dóilem go imid an fearsin gon irin Mionúr an orach mar dúirtú gur sé gortaí suas go dtí seo. Tá sé difricht mar le Ferals Gandrew Quinn agus banisteach cóbhanisteoirí BEO tá sé tééis difricht dhéanana an tanna dí an sneach. Siad MacDonald se má teag a kick cearcha cúga bheith san. Se scór mór ceánna chad amach se ná chéad a chúirí chud in na fórne. Ja, ceann deacairach ní bheith aon arm ná bhís chaise í seo. Sí pulse ádaige. Ní bheith sí Sacrain. Agus tuigeann sé hain beidir ceanna trí cín fáteigech. Sin BEO brú suas ar gicmach sa dáirde. Agus tá sé de bant brabachas. Bhfuil freag ag Ros Comáin. Agus a cúpla Patrick Gainer. Ja, well, brewer cínte ach mar chúlbáid a caitú bheith compródach an níróide san látá nniuháin. Láidir an Trinicián ag Josh Maigh sinród gúil deacaráilnis na chuilta sé deacaráilnis deachas an gúlainn. Mulm tú cínte ró tá dúil Cárthach buíal. Ja, bhfuil sin agus nícinn tú sin mór an san látá nniuháin. Agus Christopher Ryan is Cárthach buí mar sin. Versus Muola Cárthach buí. Ja, friad sé beidir a gólan le gólan in sin nach níor ghorta sé inráit i déanos. Ní ghorta. Joe Farry siad staach mar sin an nuts. Harry McHale. As na mistili go sin áhar verta cup. As a goman céanna.
agus bhfuil cholar bhíon bint na mar ceann na fórne is láide an Maigh. Fantastic score Ros Comáin. Although the ducha go chéad faointe mar sé deacait go má achtainta go dáin sé Huckab agus Kelly. Paul. Agus Spórt an seag Finneran. Siad Maigh is tasí siar. Finneran fada agus fada skipri. Sin naci síos. Tám sin Casey. Ja, ní chóir na ríide go Casey gáil suas le níróid sin hí níróid sin kickoff isteach a stoilm ag McGuinness agus an rial atá na duine bháin suas. Agus beidir go níocha se go dtír as níos mar tá Maigh cholar chosan áide. Agus fears go luas last of free. A tíoch marrá sin cáilteige na David Hurley. Agus kick here agus Roscommon. Agus Ashnach an Keane. Well, tasting score over Roscommon in this Cárthach le haid is dói an paiste Masha taig ag Maigh of this agus momentum Craobh Peile. Beidir fiú an sibh na Peile bheith go safe agus Kennedy, well bhí mu mullas a géad le an céis nach chuine leiste. Agus Níl Cichnais bheits an agus nuirta tú wet sibh na Peile nu nach chuil gaibrú. Búintí ní aibrí modí roit feic muidir tríiste. Yeah, would Glue Casey and Chinna Stoyle and being Cárthach and Muir Tivline. Yeah, job on one gent up good shots go for shot. Han him no wall khama fought it. Eg Derek Kern and Casey in this boss get Casa. Take it das again. Ta Shanton Jacob. Shanton McDonald. Seán Curtu Kuna. Casey le Shane. Fought to get the Shanton was coming and just score I'm sure. Casey good das Haran Trasnon. Score of Tastal agus Dean Casey fura. Yeah, scored das and chin nach McDonald and chin Hugshan passed live a Cart and chin vi Jahan seg ach an deshin crohi go das vi couple of second Casey Brown in the posti agus scored das and chin Neil Roscommon ag tuairt suas a Cárthach ar chuirbe. Níl dó faoi agus Maigh sa tuairt sí cín as a chéile. Agus well sécht an héin sin. Conscient Scuilte, Hyde sí amach go Maigh agus Josh Miles. Indíhol síos a fel, fáitige agus ríist Ashlú Shelevanis. Agus Declan Kennedy. Batún dienta ge, bhil se fáilte aige. Cím Shelevanis Way. Brana an tuchras a Maigh, funne bheith Maigh sa dáir leis an béidir nach racham sa géide. Yeah, ma on to score Skippy Fan Cheré leis an funneamh sin. Ja, cínte. Agus come on to the Gománis, to the Gomáach agus níos Spórt cup. Devaney. Dara flicking Jack Casey. Casey go das a Haine's McDonald fáitige. Agus meidir Devaney shte, tá sé le Shane. Tún Charoa, Shanta Hull, Har and Sasnon. Wow. Forma a Shanta Hull. Well, Sinead agus on Spás croí go híntach an sin ag McDonald. Agus níor sé éasc an kick pass sin a thorgáil go Devaney an sin. Ach tá Roscommon in air sa chluifin seo, bhí mu de caint faoi Quinn an sin a rinne difriocht go Maigh ach tá difriocht dionta ag McDonald go Roscommon. Agus American Connacht isteach Declan Kennedy bhfuil bhreatha sa iarracht dearn gur se tuirseach agus bhfuil se spianta. Agus American Connacht fearr le bhí ar a ban an bhíon Chicago éisinnta isteach níos. Bhfuil Maigh ná flagrúirt, dianta go maith líon Finneran. Ach níl kick sír fáitige, dáintear ban lei seo. Bhfuil scór an go Maigh, tá sí sin imisteach ar a bosta. Agus Joe Farry, as na mistili, Haran Sasnon, rá scóir in the fórne ríis, scór mór ríis ag Maigh. Yeah, score táhachtach an sin brisin sin momentum Farry an sin an fud an score sin is stoilm gur drethar leis a réad an Mionúr Maigh gáh léanach in na bhfuil siad gaiile ag gluthe Ceannais Connacht i dúim. Ciara, bon eile áil sa glán, fáilte McDonald, agus Maigh-ish. Agus hána me déag fácaí. Agus cum an his rá scór am siúch. Maigh teachta leis. Agus Cluiche an tainnehacht nach haceán. Cínte áard chaideán agus náidean dearmad go bhain dá idirn seo bei dir cáilithe go cluiche Cárthach Ceannais na héireann bei an búirteoid an teir gimmar tanaig is dóil am Corca agus cebí ceáide san Cluiche seo. Bhí céirí gan bháin nach rá.
Bhíidir é aus fad ach mar dúirt me ní féidir brar le óga faoi heachtaigh bhíidir ionintach an lá dearnach céirí ach an chéad láile scéal nua. Ja, want is sin le feiceil an teoin. Maigh comportach sa gríomh go dtí seach, ní siad comportach nocht. Chéad scóir in is rís. Agus an slua a bhaint solta seo na cuasan don ói. Bís a grúte, sin anna chuine leiste tá. Agus líst, Ros Comáin is a tógáil. Gainer tanna Sheilibh fátige. Sheilibh Breathnach cáilte Gordon Casey. Seán fear go luas faoi Liam Finneran. Crosan seach cáilte gan is donseir banna seo, a sí fáte leis ag Flynn. Agus fáil dinte tá Farry. Cuirtú McDonald. Fáte Flynn, ún seán an tícín a chuid in a fórne nílach. Tá dearglar Roscommon agus tucan torsin is chamar tá an Cluiche a mar luas lastroch. Tá cínte agus tá Páirc tá sé sách mór mar dúirt me ar hiúlmid trasna na Páirc ribh an Cluiche. Bhí an tromchla go hálainn ach bhín Páirc bhí me brean amach ar Páirc tá sí sách mór cínte agus na leid seo héis chuig an úmid agus go leor eibrid diantach agus tá luas sa Cluiche. Tá John Dochie fáte Cialan Kellyn seo faoi bhrú. Agus Kenny amach fád enráid achla fé mé enráid. Pulling Chen Ceann fada. Joe McGuinness fátige pass green. Oh, bhí sé gur Alan Conroy. Bhí dró chúl Breathnach nach ní leor Breathnach sa Cluiche Ceannais. Mé bhfuil sinné bhí Conroy imi began íon róluúhan sin. Agus seanteach Maigh is brabach a bhaint sin tí bheile an Páirc. Cluiche an taine bhach na sein Farry. Agus seanteach Donald ó sí sin Crean Ceann sin ard. Ja, sin péir a ní chéile chur fóríleg BEO agus tuair sé sin began í misneach go Ros Comáin ach tá Cluiche seo go suas síos na Páirce. Tá sé iontar ar fad. Agus Finneran. Leis an gúlbod agus an géanú tíobh se an Páirc fearr le Seán. Bhrútha chuide ag Joe Farry agus fáte Farry. Tiad a cúlhain seo agus tain seo an talna. Nastú céad íonas sa réiteoid an seo a chárach ach rinne Farry fíormhain sin brú chuid géanar an sin sa chúl. Agus an réiteoir Christopher Ryan tagann sé gúil job le duine. Géanar agus sin solo hitfuin a ha agus déach se hééis pass a thuirt. Ja, bhfuil bhreanna sé an áitse gur a pass le duine. Agus Cárthach dómh mar sin. Patrick Gainer. Is túir sé deisteach imró eile cheapain. Agus an solo bhí sé Cárthach Farry. Ja, bhfuil ja, ní le doubt faoi cínte ach bheith trúiad go Patrick Gainer an sin mar bhí Cluiche má imní ag suas go dtí seo ach is dóilm nach bheic muid ar eis dí sé an Páirce ach is sumpla iontacha sin go thosaithe an brú a chuid Farry Gainer an sin. Agus ceapan gur Alan Conroy tá isteach. Alan Conroy isteach mar chúlaí mar chúlbode sé ceapan. Mar sé níontar an cúlbode isteach. Fáint leis seach siada McDonald agus scór Ceannach. Céad cín fáte agus ceapan gur an Conroy atá sa gúil. Agus na Patrick Gainer look na imir stú leis an córas sin tógadú seansnaí. Agus bhfuil achla fin mé go dtí seo. Ja, agus meastú inis an buntáiste go air amháin atá ag Maigh céad a dhéanamh siad leis an dite sé siar. Ní léon den sa bhreise go hir meas na cúlas dóilm. Ja, bhfuil stóigh me sé beidir brandhfuil an Cárthach cúlín sin a chuir den fórne. Agus bhfuil be seanteach McDonald a sinna cínteoch lá na Páirc cúpla uair leis sin bheiceann go hálainn a fan san air. Agus McDonald inis le chéad a chuirí chuir na fórne. Agus déach sé Ceann seo chud thar an teas agus cínú. Agus tá sí seoltaige agus sin Ceann deas Ceann Ceannach agus chéad a chuirín na fórne agus loch leanta BEO. Tá siad sásta go má.
Ja, agus is fear skill sin. Ach tá cosa sách fada ag Cóbí cosú le na head fada agus tá túábal tá achar fada a chuid an díróid agus an skill atá ige leis. Ja, agus chunig muid craptín Longford in de seacht an skillíntacha. Agus minnig bhín se níos crunne ná bhaint ó thug an na lábhach. Ros Comáin is agus beidir dí nachhfuil atá up. Agus fáte McDonald fad le fáid. Ja, agus tá difriocht anmhórdínta ag farí stoilm sa chluife. Agus le Cluiche na bróige an sí sincrain níl agus ceann si miú tá difricht idir crain agus farí an verticup take is neachta tusaí. Well, tuspáin an sé ceá láidir agus atá Páirc BEO. Siad a cholín, Seán agus tastin scór ó Ros Comáin agus éis McDonald gotal an bhrisise sin. Agus siad a fear lechú lá Mark Noonan. Ceann ard agus Hurley ná ceann seach an is dip bé. Berting an díomh cuaachta go deas ag Hurley. Wall sinis. Evan ráthú go Hurley, Ashley go deas, best spás an seo, best scór an seo, ní bhé. Ní bheith bhí muidir caintead na lads leis an kitóg a chárach ribhe seo ach catha stoilm catha Hurley beganín cleachta dhéanana an gitóg ach an cluife imríige le bheith féráilte. Ja, agus passáil in sin ag Evan Walsh an na Páirce ach an ceann seo ag Ros Comáin ach níos tuairse ceapin béis go Ros Comáin nílan níor dáda sin na gaibh rob. Agus dacrochtaí ac na scór an amsú le cúpla númed. Ros Comáin can siad an brúsós agus crochar sin spás na inis go BEO. Se Cóbí McDonald. Agus ó sin Dean. Cimmert le chéile agus an díal fáil fríor go Ros Comáin ach Tom Chávelt. Tá agus is stoilm ó mense BEO níos bhein bheith an sim céan an beidir seileamh níróide chuneáil agus beidir dul an nunsaí mar tá fearr sa bhreis Jacob agus catha Ros Comáin tíocht amach. Cá siad an felláil. Éis an stoftintig Joe Farrell called get tá agus Liam Finneran remember it out since Ros Comáin. McDonald took you keen of tá Maigh the bass. Murray kicks here again tá the right sir. Is an tócaí go sciúpiach an díala teachtach go Ros Comáin. Agus Samuel Malachannon teachtach go Ros Comáin. Agus Stephen Ty fágá páirtime for se cúlín deas sa géad le. Tastím rud a cínt. Ja, bhfuil sinné ní chuir éon bhéile an James Duignan na lads seo thuirteteach. Stoi go ben cóir le thug se rób agus iad a tíochtarteach déananam go téin. Agus testing, you know, testing rud a cínt difriú op agus stoi níon se deas a gomórtas, tá se deas go má cháinn se siod ní bheith se go cháinn tanói ach tá se fóscríb na héilean ach béidirach déidir se Ross an trugtí fáiste ag go sin Dean. Ross atá ach Cruise an kick sér mar sin héin. Agus dacrochtaí rothrothú ag Ros Comáin chó péin. Ja, bhfuil sinné agus tá sé sin dianta beidir gá úr nó trí chuide i rith an chluife beidir seileamh na níróid Jacob agus tucaí bhá Jacob beidir in áit dáin séireach ach Ros Comáin bhain se an bhródúil a mbeine gimmer an tuspántas tucaí Jacob an Chonnacht agus in hÍde is stoilm go mbeidh leithidí McDonald ag tosnú an chéad lá eile agus stoilm sa gúr chance anmhaig Ros Comáin agus ag go le ré. Well, cumide bhfuil siad an éon scór chuir se seo chúlín de na fáine agus Cóbh McDonald tug amach an kick na séir an trúna seo. Can bhá an nimmert na cíile ó kick na séireach cúrin siad a fad. Agus sinna ifir a fichitín sin Ros Comáin a takeíisteach. Agus an díile sinna Michael Brooks sa Staathnat Gordon Casey. Sin téma a bhí tasta Ros Comáin is a mó immer dimmer se leis an kick fanta ná cool agus níor tháinig sé sin agus le féils go BEO dáir se an sronna himar go deas a dáir le
Kickoff Toki. Kickoff Grúteag Maigh. Josh Miles. Ach tá Cárthach den sin a chárach a tíocht ar eis go dtí de cheist an sin. Bhí rá hainsa Roscommon, bhí seans amháin acu sa géile agus seans amháin sa darnaile. Agus Maigh chun nús ná is le Breathnach Peile. An ein definisher le sian a Ros Comáin, mar Rúterí, MacDonald na turfuí ach ní te sin crín. Ceannais go leor mé his amach ach céhé tarrán mar imnor an lei oríthe electric armed. Yeah, well, just couple of imród as Aidan Roscommon bhí der aus fad bhí Enright agus bhí Kern aus fad ach an Electric Ireland luach na himmerthe a nocht ná ifir cúig BEO David Hurley nuair a bhí Roscommon is dói a gimmer go más a géad le bhí sesin bhí sellh na níráid ag go minic bhí sé gunsaí bhí sé déanaan na rudí siimplí a gceart agus is dóilm sa gúil sé tiltte ag an nocht. Yeah, David Hurley mar sin an gandí ifir cúig. BEO, chance check was come on with the Craobh Peile Mionúr. Fair Páirc sheer hindse. Is Vicky Hurley to cool the damage nach fád an take on Lockney. Agus bet sínamed gam breisiain. Sin tóg was come on and score shot. That's so cool. Yeah, well, Ceannais ach chonig muid gluthe Ceannais line bhlach lia viidir cúig faoin te síos agus gáóid a gail agus furidir rá cool skipi na Kildara. Tarlín sé scatí. Yeah, Tarlín sé Nathan Roddy. Nach an mór an feice is a glufa shot. Agus an díile tuirsteach. Siach a second go gná am Caite. Agus Fad Heinz, Nathan. Finnar dyn go mas an air. Agus Dean Casey fog a partner with Jeffrey Oates arstach. Dean gimmer go ma. Will drama le bheith fósan seo Páirc híde. Cáint sé bug a hábh le dinte. Páirc Quinn agus seansan seo ag Maigh bhí ansaí tá spásan tí bheith an réitear sa mala chorp. Tá go maith go réitear bhfuil beidir nach rá. Tá Ros Comáin beidir mí háisteach Mr. Ryan Carter fada a bhí sé sa mala ar fear BEO. Yeah, well, céidir as gáile bhí sa mala ar fear BEO. Yeah, well, fear Ceannais in stoilm Christopher Ryan ach yeah, fecin muid an sin luach na himmithe David Hurley an cluife imdí ag an nocht. Agus a fáte seo get, bhráis ceartú na scór. Fáte Hurley. Síos a bell, agus bheit sé spíonta. A bhí Seán órá, sé go go prúnú nach Roisiad Chincín. An dáirda muirtí bhlíine an brat, agus an sin chuir sé le síosa. Nach nimad amháin gan am Tom Hessin, sé sin a bhés Chincín agus a crocha Corn. Frís 7 cúil Connacht, muna dagan, cool agus drama an seo. Agus heafan go mé Maigh gur sé na Peile chuneal. Agus Ros Comáin an cool bud thuirte eis má bhín briseánach. Patrick Éinear fáil fí réadach, ní leor é. Sheeran. Sheeran agus titin Ros Comáin. Ach chárach le bheith féráte go BEO go leor caint fuhab ribbon cluife seo. Dimid Ros Comáin go fíorhás a géide ach le bheith féráte dragar siad na ceistena sa darna lean seo. Cé stoilm go level eile acab ach náidíon dearmad ná immer siad ar feadh caiiciis. Bishit. Chos a tóra Breathnach Hayden ish gan mí seachtaní. Agus cluife Cárthach Ceannais. Yeah, well, Ceannais is stoilm go méid siad má chéachnaíonn sé mar seo go méid siad an éid corca sa gluthe Cárthach Ceannais agus céirí a gcuine Ros Comáin. Agus éta chud a bit tarlú sa gréibh sem mar tá feiceann a riad Breathnach Maigh comportach agus a tiltte go amach go seo agus couple second Ceannach. Agus na Peile fós acu. Má sin dína bhí arás mar lán tosach trí chuúí fáte aige. Tá an céochtú na scór.
Níl achas Cumalo agus gun siúr as a chéile tá Craobh Mionúr na bliana seo gúige chuna crúte Maigh agus a Páirc go maithe go an Cárthach dó Craobh ar fad echt mhór sin agus na himráí óga sin chula chlufa grúte acu agus an clufa se grúte agus snasta faoar acu agus sinna imráí Ros Comáin an sin be siad an sásta leis a 2 puntas agus Josh Miles agus ón lacní orfaí réil le chola ceilere ach an trúna seo siad Maigh hAoine go Ros Comáin agus bua á Ros Comáin náide de Maigh náide ceirde an scóir deirde agus Maigh ré a chola ceilere feice bin sin agus neach na himráí panel móra ag an dáirin mar bheith súla a cheann panel an táhachtach agus bíon sa bheachta seán nach míon go bhíon imróí tetasneach agus léar muide sin an dá imróir a haincisneach ó mín seag Maigh. Ja, bhfuil sin é agus stoilm go míon suas le trícha cúig imróir ar Fáinnéal Mionúr Conde san lá tá Jobhan ach náid an dearmad cé gur rú Maigh an Chonnacht is cinál is cuid gon éidechas Peile atá siad ag fáil freisin chola me David hAoine chuidiú an ceiste ar rinne seachtainna cad an spruch a bhí aige agus stúirte go a bhrála se bheith si breanú ar iad an sínsir bhí an cúgnú sé go bhliontaile agus cearnú cúga gan na lads tá gimmert an Chonnacht a bheith i gimmert an Páirc so go bin an fá go bhfuil panel sách mór acu tugann sé deis go leor imróí chunda immert. Ja, agus cahamúid cóirle Chonnachta a bhádach am agus an chríomh se airí mór cubach tice Ros Comáin chama nach chuil deire se bheachtas agus is an eistúr mléana siad an gholasteach na clufií Ceannais chama Ros Comáin sásta go maith ceapain le cuid gon tospóta seo siad Maigh na championí agus necinn si bin sin Cameron Donald agus a lehéide agus is ascúil léidir sin Ceannais agus turcúna a gun idir banisteach agus gunna him in roí óga seo chama. Ja, an Cárthach agus déach sé héon fós a bheith gimmers tí stoilm ag leibhéal tíse chunig me ag tuairt kickpass na staach ag na tosaí san taobh suas rivan cluife ach le David hAoine agus freisin náide an dearmad go bhfuil Tom Riley ar imróir muoineáin mar chomhainistúir ar an BEO freisin agus neart taithí atrab ar fad agus is stoilm gúil siad ag tuairt an teagas ceart go na lads óga sin. Ja, agus an teagas agus an taithí is dócha a heastain dóib agus ar an bainisteach a Tharbh tábhachtach a bhíonn sin na himráí a bhí lánach go dtí seo agus lucht na himrá áirithe don nói ag Electric Ireland agus sin ránaí ag Seán de Paor agus lucht na himrá bhí an trúna seo sinna David Hurley in sin idir cúig as cáchar bhuis agus sin ránaí ag Seán de Paor mar lucht na himrá áirí ag Electric Ireland agus a grúte agus tiltte go maith ag David Hurley in sin agus an taction dinta agus an ach is dócha lucht banisteachta bhíonn tábhachtach agus an banisteoir cóbhanisteoir bócach Maigh sinna David hAoine. And David, you must be really pleased with the performance in the second half. It was tight over the first half, but you showed a lot of courage in the second half to build that lead, and you held on for 4 points. Yeah, we're honestly delighted. We're delighted, definitely with the second half. In the first half, we played. Roscommon played a lot of men deep, and we played to their pace. It didn't really suit us at all. So, spoke at half time to the boys. We said we just need to pick up the pace. Started attacking them, started running at them, and we got gaps. But yeah, great game. I enjoyed it, but it was stressful there in the middle of the second half. But I think the sending off definitely helped us as well. You know, we pride ourselves in hard work and attacking up high and tackling up high, and it paid off that one time when we dispossessed the goalie and he had to take our man down. And I suppose you're always, as a manager, you're always looking for impact off the bench. You got that in the second half, and that must be one of the most pleasing aspects of the performance. Yeah, to be honest, typically, like we've 34 in the panel, and we believe the subs coming on are, you know, we want them to come on to strengthen the team because we play such a, I suppose, a high tempo tackling game that the lads they give their all. Like, there's no doubt that we know not too many teams are going to outwork us. They will work their fingers to the bone, and we know we have that in the players. But as a result, you know, they can't do it for 60 minutes. So typically we bring on, well, every game so far we brought on 5 subs, but today now we only brought on, I think, 2 or 3. But yeah, they always make an impact. Joe Farry came on, Andrew Quinn, and 1 or 2 were unlucky not to come on. But yeah, delighted with the impact of the boys.
and I suppose all the players get, you know, an experience of a big night in a Connacht final. That'll bring them on off the All-Ireland quarter-final, and it's nice to be able to continue on into an All-Ireland quarter-final with confidence after winning the Connacht title. Yeah, to be honest now, we haven't really looked that far ahead. We played Roscommon on the 12th of April, so we knew coming up here there was going to be a hell of a battle, and it turned out that way because they've just been improving game on, and I suppose we have a little bit as well. But credit to the facilities. Like, the pitch was amazing today. We got a beautiful day for weather, a beautiful day for the game. So yeah, looking forward to 2 weeks' time. I think we're up against Cork and yeah, probably in Ennis or Limerick. But yeah, we've a lot of work to do though. You know, we're still not. We're clicking in parts of the game. We haven't played a full consistent game yet. We're good in 5 or 6 minute spells, and then we hit a lull. So we just have to work on being more consistent for longer periods of time. Yeah, well, congratulations, David, an excellent victory, and best of luck in the quarter-final. Thank you very much. Thanks a million. Cheers. David Heenemarsin, co-winner we owe the night here Imnur we owe. Agus Ashen Sauce, she does puntus. Agus we owe a growth like head of Foinse. I'd like to congratulate both teams on an excellent performance here this evening. Congratulations to Maigh. They have now put 3 in a row under-17 titles here in the province. I'd like to thank the referee, Christopher Ryan, his linesmen and umpires for an excellent job. To the Hyde Páirc committee for having the pitch in excellent shape too. Thanks very much. Also like to thank our sponsors, Electric Ireland, for their continued support for this competition. This game this evening marks the end of the Under-17 campaign here in Connacht. Both teams now go on to the All-Ireland series, and I wish them the very best as they endeavour in that journey. So, Anish, I've nothing further to do but to present the Tom Kilcoyne Cup to the winning captain from the Eastern Gaels Club, Tom Hession. Captain, we owe Tom Hession, agus Ray Levant Curran Ardu, agus Lapanish Tirta and Chinna here Lechra. And Chinna Lechra Oga, agus Muyo, the Champini, agus in Siu Continta, Akas Sakela, Nyart Action, GAA BEO, a grief on Minor Electric Ireland of Lochlia, and like Chonnacht Cliffy Canish Line, and Maigh Carry Seán, agus Taduna, Ardwacha, Turtai, a grief Minor Electric Ireland Chama. Ach Muyo, Tashieta Sasta, agus na Himnor Yoga, fall the Pectory, Lishna, Tishmore, Igan Couple Numad, Makinte, Ach Shiet in the Champini, Gun Siub or Asakela, it's Hakig support to hide, agus Turtuala and Horn. Cliffa Gruta Cup, agus a Tiltamark Cup, agus Muyo Sasta Lishmua, agus Shna and Foot and Captain Martian Tom Hession, agus Banshid Salt, Asna Pectory, Shena Habute, agus a Tilta Gama Egg Muyo, agus Nodi Cardic V Egg Muyo, Nodi de Egg Roscommon.